Nkosi Amakhosi baba oyingcwele wasezulwini uthi asikhulume ngemsebenzi yenkosi uthingo silibonile kakhulu uthingo lenkosazana inkosi enothanda inkosi eneshawu inkosi enomsa ngonyaka ka2002 kunensizwa lesasikhula nayo endaweni yasebukhosini basemaqhuni la ngakhulela khona isumshumayele ke namhlanje ngalezo nsuku yayiseyinhlansuthi nje isuka ke nabantu eyayibalashile ngemonto kwakuvalwa umhlangano kaJanuary seyibuyele emakhaya kunendawo lapha ya enembhoshongo uma uzofika eGreat Town ebizwa kuthiwa kuseMispa uma ilayishile le monto uqhamuka imoto endigijima kakhulu bese bangena ngemva isha le monto ize yequmsele iyo wela ngale eplazini lomlungu kwasakazeka ikhwama ngakho konke ababekuphethe base baquleka ngokukhona abantu asebekhulile uthi ke lensizwa mayisilandisa wathi awuvula umnyango kadriver usavuleki waze waphuma ngewindi kwala selilimele nalo mayethi yababheka hawu khona sebelele izalukazi asaphefumuli wakhipha amanzi wabachela ngamanzi baze baphaphama elokethe thingo lenkosazana kodwa abantu abaningi kangaka kuyothiwane lesilile sizokhala kangaka kuthiwe mbulela abantu bakho shembe kuyothiwane emhlabeni uthi ke babe sebeyahlengwa ke lapho yathathwa ke imoto yasiwa lapha eScrapyard baqhubeka ke baye ekhaya uma efika ekhaya umqondo sobuya hawu isukhesi lami elinemvunulo alikho naliyobhekwe emontweni alikho awu shembe awu ngemvunulo yami ngiyokusinela ngani ngiyobuye ngikusinile ngani Jehova awu ngemvunulo yami engaka noma benza umthandazo okulala ekhaya alokho ekhale nje ngemvunulo yakhe shembe thole inkosazana awu mangithole nje imvunulo yami wabe sekusuka ingane zamantombazane zasegujini ngesigodi lapha ngenzansi kwemuzo wenkosi inhlala kahle emhlathini wakwaNondela qoqana nje zangena emotweni ziyofuna amatoho lapha emaplazini khona lapho ngakoMispa mazehla zenyuka nabelungu sifuna okwamatohwana seyificwa indlala ngithi ewusesilambile manje ugazi ukudla sokutholaphi sithi ke lezingane kwaqhamuka imoto yafike yama le monto eduze kwazo kwase kuvela ubaba ofaka umjivo omhlophe nesigqoko esimnyama esinophapho olubomvu wasephosa iaphula waliphosa ngasesandleni sokudla lezingane ngesikhathi zigijima ziyojaha leli aphula ngalapha esandleni sokudla imoto yayiwele ngasesandleni somnxele eMnazaretha sagijima lezingane ziyobhala iaphula lapha esikhotheni mazithi sicinge iaphula nanti isukhesi hawu isukhesi libhaliwe shembe is the way isandaba nathi ziyaliyana ziyalivula alivuleki ziye ziyofika lenkompolo mafike enkompolo lapha sibone insizwa eNazaretha sitholele umthwalo lapha maye ifika lensizwa ilithila nje kabili livuleka hawu imvunulo ningabaphi nina sibangaba semachunini egujini kwaNondela emhlathini niyawazi amaNazaretha khona umama esimaziyo osonta kwaNkosi babesho kanjalo ngoba ithempeli liseduze kakhulu nomuzi wenkosi kwakwazi ukuthi ngikusonta kwaNkosi njengoba nibone esazisweni nje bangcwele amen anothatha isukhesi nilise kulo mama uzolisa kumshumayeli nangempela balithatha labantwana balisa kumama Machonco wazokuthi uMaxabavu mayithatha uMaxabavu le isukhesi elisa kumshumayeli elimemezela umshumayeli bakunembhalo ngaphakathi hawu elenhlasuthi yakwaNkala kwakulithola kwalo ngenkosi uthi ngolamakhosazana ngomunyaka uNkulunkulu eqhamuka efabeni khona kwelamaqhunu ebheke emzimoya niyalazi udumo kaNkulunkulu mayihamba ukuthi umayinyakaza liphungele ihle kanjani emhlabeni mayinyakaza nje siyasibona ke imoto siningi imoto ezihamba elandelana kodwa uma kweza sezulwini zinomehluko wathi mayiqhamuka ejika kwaKopi ezodlula esikoleni efundo kuhle
sekuchwaza lapha behalalisa omama besemaqeleni besemfuleni besekuthezeni oyiNazaretha ongelona iNazaretha bebona udumo lwasezulwini lubheke emzimoya kwakuseyibhuquwe engakafakwa itiyela uma edlula nje efabeni edlula umuzwa kwamchunu lapha ukhona umuzothekhisi nje laphansi kwakukhona umamkhansela wayikhansela ngaleso sikhathi kulomuzi uganile la ekhaya wasethwala leso sikhundla sokuba yikhansela ngesikhathi behalalisa abantu beguqa baba uThimo edlula uthi ke lo mama hawu niyahlanya yini sengaze ngihamba niba ngumsindo nje ngiguqela umuntu angani umuntu nje lodlulayo kanti akazi usethi ndonakala yadlula indlondlo umsazi yawufika emzimoya uma eselele engakalali uma inkosi idlulile nje zilizili mhlawumbe kwadlula i-hour noma amabili yashindlu yasha yaqonqa kwenze njani kwagijinywa nanku umuzusha kwakhansela hawu angaphuma lutho uma eselele lapha eselele khona sekufika abanikazi baleli igceke lade egane khona bathi utheni ngesikhathi kudlula ushebe wena yithi ke laba esishisele indlu yakho lo ayakha wena ngalezi imali oyisebenzayo ngoba udelela uNkulunkulu edlula ngakho ke uma ungayi kuyoqela intethelelo sisazokhombisa okukhulu kunalokho wabafuna abangcwele abangubo zimhlophe wathi ngiphelezeleni ningisemzimoya aqala amadola kuba ayogoba phambi kaJehova ngoba phambi kaShemba amadola onke ayagoba noma ngane engakanani kodwa mawusufike phambi kwakhe ayonke amadola ayagoba bamqhuba seqhaqhazela yaphuma into yasezwini yama yakuphuhle lapha kuvrandi khuluma baba ngizogcwalisa kube nje konje akho into yayithandwa ukuthi ngoba amaNazaretha luthi hawu shame hawu shame hawu hey ungaphindi ukwenze lokho inkosi ibusisa ngakho ke amaNazaretha uNkulunkulu engathi ngasiza leyo msebenzi uNkulunkulu neminingi akasenzelayo nesibonile eyenza ngoba ke kuthiwa asidedelane kodwa ngifisa ukudlula kulokho bangcwele bese ngihlala phansi ngifisa ngathi sonke silapha endlini sikulomuzi siphambi kwalesi sihlalo sasezulwini somnyazi singalingisa ipensela ipensela labanenhlanhla ukuthi umbazi walo ngesikhathi elibaza walibaza waqeda waselinikeza imithetho wathi ipensela lami sengikwakhile ngafaka nensizi yakho phakathi kuwe emzimbeni kuwe kodwa naye imiyalelo engikunika yona umyalelo oqala ipensela lami ukuthi awukwazi ukusebenza umsebenzi ofuna ukusebenza ungazange ubanje ngesandla noma ngabe nguphi umsebenzi ofuna ukuwenze esigabeni sokuba ipensela kodwa uyobanjwa ngesandla kuhamba isikhathi ipensela lami ekusebenzeni kwakho lapho yokusebenza khona ubhala ubanjwe ngesandla bese insizi lengifake kuwena okuyona ukubhala ngayo indaba ezoxoxeka leziyofundeka lensizi yohamba isithele kube sekudinga ukuthi kube khona umshini ozokulola ukuze insizi iqhubeke ibe khona ukwazi ukusebenza umsebenzi wasethi lapha ekhanda kuwena ngizofaka isigqoko esibomvu sokuthi uma ngabe usubhale wabhala kwakho la kunephushana khona obonise kwenzeka iphutha khona uthathe lesigqoko bese usula leli phutha ozokusulibona lenzekile ngabe thina lusibambe ngempela unyazi sonke izinto basilapha nje ngabe thina sibhala imisebenzi yalapha ekhaya efunwa unyazi ngekhathi zonke nangemzuzu yonke kambe mangabe ngichophene nonkosi ubhala ngiyakwazi ukuthatha irabha ngirabhe lelo phutha engimnyathele ngalo ukuze sibe muhle phambi kaShembe noma kuyafana nje
Kuyenzeka ke eNazaretha ngoba uNkulunkulu usinike imishini thina esifaka ingubo emhlophe lapha emathempelini. Wathi imishini yethu yosilola kuloko uhamba, umshumayeli wami, umkhokheli wami, umfundisi wami, umvangeli wami. Ibona abaloli bethu ukuthi uma ngabe engasangiboni ethempelini, kodwa bese asiyofuna ubani ukuthi kwenze njani. Usahlubuka yini? Kuyenzeka ke nomsizi ipensela. Uthi uyalola bese inhliziyo iyanqamuka, uqhubeka ulola inhliziyo inqamuka, uqhubeka lize liphele. Lingasawenzanga umsebenzi elikhandele wonke liwenze. Kuyenzeka ke nakhona lapha kuthina ukuthi njoba bekhuluma nje umnguni ngoxamna nogwaja. Angizwile futhi siseNazaretha kukhulunywa ngoCadolo, ingithintile indaba kaCadolo kazi mina ngiyona umCadolo. Uthi ngilandela udumo lithi awu kwazi bagqoka kahle bawaningi futhi nama ngiyekona kodwa inhliziyo ayisho ukuthi 100% unyazi. Kuyenzeka ke eNazaretha uthola ukuthi umkhokheli wakho, umshumayeli wakho, umfundisi wakho, umvangeli athi akhanjwa kanje uthi kunani. Leyo nsisi yepensela elolwa inqamuke iziphele inhliziyo yakho. Eyakhe inhliziyo iyaloleka yini? Iyavuma ukuloleka. Noma emshinini lokulolwa ngayo umshini emkhulu ipensela alivuma ukuloleka. Sathi singayipensela ke elihle la kulomuzi eNazaretha. Nkosi Amakhosi siyabonga baba, sibongela nezwe lakithi enhla. Awu siyabonga lo ngenhla Nkosi ukuthi uthuma umsebenzi omkhulu kwangaka wasentabazwe. Hayi noma amen ngamncane kodwa ayisithunyiwe sizwe lasentabazwe. Kuthi basivuse isikhohlo. Abantwana bakho Nkosi Amakhosi indlela nawu usezweni lasenhla nje ukhulunywa ngokuthi nje #sakhintabazwe. #sakhintabazwe. Sicela lo thando Nkosi Amakhosi, sicela ukuba lo mapensela azobanjwa isandla sakho ngekhathi zonke. Ukuze lo msebenzi usinikeze wona ube impumelelo nje obufunile ephunga elihle. Inkosi busise nikuzwile. Amen.